Ejaka se koma MPP delegate. Obi biara odwe MPP ho. Menya sure se obeka se Kennedy Japan. Omadi MPP anim. So odwe MPP ho. Na wo vision ema MPP a. Ontimi nka nchem se Kenya Japan. E deserve se odi party nim. Ana ya party mu panyini. Aka chem se Kenya Japan. Ana betimi di MPP. Akọ the next election. 2028 ya na hu se vision e wo form ana se onimdie e wo form Kenya Japan enye candidate ya ebeboa MPP Kenya Japan enye obi a betim de party no ekoba bi na aka se wo win election yanhwe party no enoma esisi wo party no mu nyina MPP mu nyina eya Canada kompra ko Japan ene koso sa no man yakura nkura na yete akire yakura hu se Kenya Japan e ka hu bi na MPP lose election ensem okafa party no ensem ode gu na adu danko akufo ado hufi ode gu ba omia hufi the whole MPP including all the parliamentarians Kenya Japan international kasa utim se ne kasa bia wonte ema MPP amanyuko na nsem nyina se MPP in opposition because ya faganiska ene jo mama ba pa we Kenya Japan yente na no asem o anoma bebre ne nkoyi Kenya Japan ay MPP Danford Kenya Japan so o ka chem se Kenya Japan na de MPP be kobo sasha seso na wadwene wo form mesrew o me abaye koto ne adwene mu na ho ese MPP fo o me adwene mu na ho ese abana e koto no 2028 NDC any candidate ya o de be fight yewura Dr. Baumia na 2028 abana e koto so o mo so fe be ka kire se ba wo mia be lose election sa sofo no na ni hu ade oni aim and oni vision na sa sofo no MPP Danford and wo pe men kan chem se nyankopon na ditumi bia ma sa sofo no cause abaye beto no enya to 2028 ba me hu se Ghana fo nyina afi ba wo mia Ghana for MF Kenya Japan na mum Ghana for afi Dr. Baumia policies anan ko deba Ghana for afi na Akufo do mamuo nhihye bi oyeye ana Baumia kan Ghana for afi Baumia hyehyɛ ya betima kasa se ebini kana card nyansa ode ye NDC policies na omu yusu nyina e Baumia hyehyɛ nti die ene NDC de kokasa tia Baumia e wo election yakum why na NDC ne dem fight etia Baumia esi edun katia Julius Dabla Haruna Drisu na Jane none of them no obetini Baumia pre-election ama Ghana for a refuse Baumia the MPP empeni for ne delegate amoto oba wesem se Kenya Japan oye osade for oye de say for o ma MPP ye ho akire ne wasen mo ma e boni ene adwen boni ene hu se Kenya Japan trim Kenya Japan hu se Baumia abokwa na to awie ene wono ade ode yesa ne se MPP hu se 2028 no NDC any candidate into ono so air force so atum futuro gu Ghana fo ani atum futuro gu MPP delegate ani esika fam eya an ayi kasa twitwira fam eya me na me bi adwuma eya me na me yesei me na me boa party no me na me yesei awampani ko form kora no omoto nya so asa awampani ko fo wacha wa MPP anase wo nimdie wo party ni anase president mu obaka se yemfa ye vote anase ya bato nkoma Kenya Japan panyine bia wadwene party no bia no a obaka se yemfa Kenya Japan emedi party nanim Kevin Taylor e ka kire ye Ghana for se MPP for se obegu MPP no ni nyina Kenya Japan Kevin Taylor hunu se MPP ebinum choice e ya akodi Kenya Japan ntino se party no obegu no cause okasa e wo point cause odi Kenya Japan ba na wonsem doso a obeka amani pa betie odi Kenya Japan ba ne wonsem doso NDC beka amani party Kenya Japan onya sela ema a political party and as a candidate as a traveler and as a presidency obi a obedi party anim e de akọ kom di se presidency Kenya Japan wa fom nipa bebre Kenya Japan wa fom trouble bebre empomi asantini akura nya so Kenya Japan ba nya metie se asantini de hye e me support e ba koma Kenya Japan saa da na ye nyine be free MPP Kenya Japan ye intimate social media
ama ye adwuma hunu adwuma a ono ana ye tia party no ensem ono ana aka tia party no ne ye de nanum asem kasa tia party no bo party na ama betena se me defend it to mesrew oye Ghana ni oye candidate oye MPP candidate anase MPP flag barrier anase obi bia oye wo MPP either MP minister whoever you are munyina mesem say mo bia amfane vote enko support Kenya Japan na esa party no e Danford na mo pe me akura me kase Kenya Japan eyo obi a na me pe na asem na me di nachi mre bi atwam metudin youth for Kenya Japan me ena ma youth ebedi Kenya Japan chi nanso papa nanum kasa ene ne ye bi o kasa tia party no me kura me nimu do ni mimu onye re MPP supporter wo twere party no onye obi a ye de no edi kokom nkomo anase ene di asom nkomo onye obi a ne tenadam adwene bibi emada ache Kenya Japan entimi emwa party no obetima bo party na nke ma bi krom ne na tena no komo ansori enti anse on deserve enso ne enam se sikanti otimi times kama ma ne mu bi amomu sa tene ebe kasa ma no anase be di nachi Kenya Japan ne maya 23 ne ma 23 no me pam chaw oye MP no on kire me youth wa MPP mu a ono Kenya Japan obo ayen na o ka che se oba ona be ma MPP youth en wato me di nachi ko busa kwakuwa nan Kenya Japan no fon kwakura wunya enso durumile bi ma bi di se merembu otu omom sori tia MPP e Kenya Japan discuss support wo mo na mo di wono Kenya Japan atem including Kevin Taylor information nya wa MPP mu nyina ye true Kenya Japan ababa wa bi ye friend Mariam wakombo otu ben no ese da be pen Kenya Japan no resources no ma Kevin Taylor ene NDC wa power Mariam buwadu ye no so NDC ni anase o so MPP ni ene Kenya Japan de your friend the devil you know Kenya Japan the mesre mo am koto ba mo am koyi candidate mo nya mistake na mo koyi Kenya Japan ye nkura ni bi no a ya fight akoma MPP ni mo nya no ye ni MP ye ni minister ye ni MPP akatua ye saada no na me metene be ye pure NDC supporter e catch them ye timi aka Kenya Japan wonsem a kire mu MPP fo a mo so wono na mo pe ye timi aka bi a kire saada no ene ye mu bi no sele Kenya Japan pa ma ha chew ye so be pa NDC fo nyina chew ye ba bedane NDC fo e ka kire MPP ni bia se Kenya Japan de ne wonsem de e de bumu MPP fo an kan nya den kura ka ye se kutu se bam share video no na mo anya mistake o ye MPP ni so ye party chairman so ye general secretary so wo party office and nasu nyaso enwene da so do support e Kenya Japan ene na woni aim e wo party ni na vision odidi MPP achi na wo form be ka kire obi biara o ye parliamentarian na Kenya Japan tran parliament na o se Kenya Japan proposition ye candidate na support Kenya Japan na o taba o miadia na u aim ene o dachi ene o nim diare ko tran parliament e wo form be da munyina mase se me ka bibi na nko ya mawa fa chem Kenya Japan de ye mu bi no lalai MPP ene mu ne anu Saudi hu a me MPP ahwese nyina e Kenya Japan e ka kire mo ne nkodi sofu bi achi nka se sofu bi nko ahye monto aba inte Kenya Japan osofu bi oso no ene ma MPP co position ono no nti monto aba inte Kenya Japan ne yewese otumi a obi ti se ohusu bempa monto aba inte Kenya Japan all the MPP supporters delegate monto aba ne nhwese ampase ukogina wa facha utrim enye sika wache Kennedy Moskache na mum facha utrim se o to aba tia Kenya Japan ami ehun so ohusu bempa a friend of prophet Isaac ohusu bempa so otumi a monto aba yen fe kokromutin kire se kokromutin ye de to aba yen to aba inte Kenya Japan she video no Ghana for me church mu Mamu Chimi, Mamu Ham, and Mamu Jo. Sisi near Koban say Mahama, a mamma of Ubono. Or Massa Ubebu Manu, Ama and Koso, and Nasa Sumbiabo Manum. Timbabone said
yebo na ekwan bia nyame ne be fa so no wode na fa so amaye sisi esenka MPP fo mbuye nka bomu na muhunu se sania amemu no kono enye papa ninti no sese Mahama ne na kromfo ne na wudifo no ane dictators no wono mo dictator na omo kosutna abano so anyesa omam no bese kojo edinga ne mesen se mo nyina mo yenka bomu MPP fo no na de mehu ni se emse Japan krofo no adwimbo ne pa wo mutirimu a omo pese omo sei MPP abano na menim se womo a omo di Japan akire no womo ewo abrochi memu anaso womo wo Ghana emem na ne mesen se Japan akitafo na na se womo ye campaign ma Japan no ya de nyina no watu moni esi bawumia so ya ne Japan betimi ayo no eno de mo ntimi nka na mo pese mo de bawumia esi ho na mo se amamfo adwene efa no wo support adesan Japan bia no a wo Ghana card wo adesan ehwe obotomu na se ehwe ho a bawumia ne de bae no ya wo se o mpese bawumia ba no enka mesre se card no kotwetwam ehu ni mfaso bawumia card no a ono ode afutuo ma na adoma ye sa card no a wo di bia hye obotomu no se wo mpese bawumia ba ne hu ni mfaso eso ba card no kotwetwam ene no so ena nchensa interoperability no a ene ukuta phone a wotimi transfer sika easy no ene so wo bia modina na kotwetwam ise ne ekobanse senka Ghana fo koto aba edi nhira ebeba wo ma no so a ba na nka sa free SHS nka bawumia beto aso akwan ya na nado eyiye ni nyina no nka bawumia beto aso hospitals omo kan say agenda 111 no nka bawumia beto aso se yesma approach for na afi approach for edika ka motobia kata omwani no mo harazi innocent people nka bawumia ba enyesa ene mafuno bawumia beto ana nado adwuma so anka enkoba se obechie mienu se wo mo ye NDC fo no yo mo adwumam no obeyi wo nyina adi ka bawumia nyesa enkoba to aso ama asumdwe aba omanum azukufo anka mo suku mu no ka free SHS no se na nado amamu no sitia no kasa na ka bawumia beto aso midika kan se abana na mokoto no mokoto ama enhira ba o ma no so ne mu nyina ne mu mma ne mu asefo ana se mokoto ama nnome aba o ma no so because Mahama no anu agitum se a mistake se mu ba okoto abana ma no na Ghana fo modi sikachi monti mi anwene ehunu se nyansani ene ede amamu hye ne nsa nanyo obi a otwa nkontompo mo hunu na nkontompo a wode san andisifo no edinam ene Mahama ko United Nations no hunu se adisan COVID no ha Ghana papa na nanado ayire no ho ene menu mienumi yede tiase na se mema yo mo Ghana no o mo tiase enti Japan grofo no se mbati mu amontimo ho momone andis fo twa mo ho ekoye wo san meeting mo be wuram se yento aba ema adesem ema Japan nim de be no wo sese kura no na ne me hunu nimfo ne no na ahumte sene osi
atwintwam afa Japan ameni no yese no te Japan ameni papa meni papa ya adwuma office da ene wono ankasa so metoa no ewo odesan New York yanka wo boya me anya enkrata wo New York ena wodi en ko dru late ntino enema bi ntino yensa anka enkrata no mini no say wodi ne ko gina international scene say a Japan one presenting no ho a zero afia Schwarzenegger nkwa campaign ka Japan be drop no ansa na asofo omo wo Ghana nyina so omo ebe drop no the campus enkramofo and obi a sabi woye internationally acclaimed yani nyansa no okoba bia okasa wotimi se enhira ewo ho anasa mpuntu ewo ho wana si adisa odisan Frank Anamano no nyansa padi him no enti mo Japan supporters na mo kan bibi se 31st ni duha ni behunu memma wo mu ewo odisan mo andisi star na mo bawi a mo yo ye hwem anim wanu bagina wo se Kwame Nkrumah amamu no obefa so anase Kwame Nkrumah star no obefa so womla Kwame Nkrumah na memu no eye MPP entankase eye asantefo entankase amanko gina ho akase wonu amamu we no star no obefa so dictatorship na mo man kwan se won kura no won compete se obeye flag bearer for MPP adan MPP pan for more than what declare say we are enemy to the party because Kwame Nkrumah MPP party na say UP party no na anya dia wo support wo trase nko oguno no abase wo koy fa Kwame Nkrumah mamu a niye ko ya na e bai sese Kwame Nkrumah amamu no atwam 50s ni 60s atwam na enam se NDC fo na adwene ye argumenti no mo kofa sa mamu no aba sese mpa e bona se ebo because akwantu na nka na ado no mo ne MPP afaswa ye chichire o ma no ye pagi o ma si ho no ene mo amana ayo ati ahwe na Ghana fo mo ne nyansa ahine fo na se o ma no enye NDC mahama no agitumu ya wano no wosese obabie wa mistake ye no won repeat no wano wase ade obi eye ni ye no wosan enunu ni pakura se no ende mo sade amamu na kwahye nsa afa na Ghana for motiti nam de ye me ya ne se asante tetuo nyina ye nyina so nyina ne ye kwaye ene ye nsuo ene ye timba ne gold no eno na san krofoi o ma sheda ese no because baby a be say ya e be kan asante no e ho no mo kon kase enti mo mbrante na mo wasande memu no amo mo ayire mo se gold no na mo benya bibia de no mo sa be kan gold na mre be ba no na ensio ene aduane kura mobilie no muntimi nya gold no ento anase mo nya gold na mo nya aduane ento ebedu mahama ne NDC for ministers no NDC for nkwa pese minkumnya for no mo wabroche no mo ne ma ye enjoy enti mo hwe biye ABP penifo no Japan mo mpam no na wo ye design party no pese o se no